برنامجی رادیوی دنگی گلدبن. جناوندن و چهار دو دنگ گلدن باش که در انهجای روز 3 جوتمه 2023 دوشنبه بروکسل ساعت 10 لآمده 12 که در انهجا منوچه نوا روژه پیشکش بکن دم آزاده رو برابویم. هفسروکی که جدی بردان استرگوت دوی عبدالله اوجلان آزاد ببه. هفسروکی که جدی بردان استرگ درباره تجدید و پارادیگما ربرا بوده. آخوی و دست نشان کرد که دچارسری مسئله کرده یکان مخاطب عبدالله اوجلان واگود. جبوکو پریز عبدالله اوجلان رول و میسونا خابلیزه دوی آزاد ببه. بردان استرگ دازانی شری لرشلات ناوین دوام دیگه واگود. ام خلاص سروکی که دیکن که ایروت نتنه جبو ترکیه جبو اردنگاری رشلات ناوین و همو گلین جهانی بندستن بویه هیوی. تکانه کسی کار به شر لرشلات ناوین راوستینه عبدالله اوجلانه. شر نابر اسرائیل و فلسطینی بر بچاوه. هر کس بحثا هجمارا مریان و ویرانیه دیگه. او نه چاره سریه. شرط تو پرسکری که چاره سر ناگه. چاره سری فکر، رامان، بیردوزی و فلسفه. دوی سردم او 100 ساله ده تن عبدالله اوجلان به فکر و فلسفه خو چاره سری دانیه هولی. پراتیکا و فلسفه جی ایرو لباکور و رشلات ناوین کتیه پراتیکه. لسر تجی بردان استرک وهاگود. زیرتر سویه که مهن جی ربر عبدالله اوجلان تو آگاهی نایه گرتن. شبا عبدالله اوجلان ده آشتی و آزادی رشلات ناوین ده رول و میسیونا خابلیزه دوی به فیزیکی آزاد ببه. لازمه بشین جدا بیدنگ نبن. هکه گل سازی و رخصن به هفره تف بگرن انجام جی تکرتن. تجدید شر و کریزه تجدید شر و کریزه کردی که ریا آواکین جانانو ده آزادی ربر عبدالله اوجلان ده. سوزان چولک چالکین فدایی و تیمی بنا کرن. جه فرماندارین ناونده پاراسنا گل نپگه سوزان چولک جان فرا چالاکی فدایی که جدمه لانقره نرخان. سوزان چولک اشارت به چالاکی فدایی کرد و هاگود دما پیش و شرکی گران و برفره بقومه. لازمه گل هزین چپ سوسیالیست دموکراتیک هزین ندیش سیستمی و تفکرین آزادی ینجنه ده چرچوه استراتژیک شرگل ایشورنجگری ده تبنین خوین خواب پارستنه خورد بکن برخوادانه برفره بکن. چالاکی انقره یا دیروکی و استراتژیک و یکی جدمه هوری روشات و اردال پیکانین پیوانا تبلیبونا دمی دیار کرد. جدمه مها چالاکین دیروکیه و دوی مهده پنگاوا جریبر عبدالله جریبر آپور آزادی جی پرسکریکا کورتره چاره سری دست بکر پیل به پیل بلاوی 74 ولاتان بو. لسر چالاکیه که جدمه و پیاماوی سوزان چولک و هاگود. چالاکی هوری روشات زیلان و اردال شاهین مینا چالاکی حواله زینب کنجیه که سهج حضرانه پیگانی بو. ام به چالاکی انقره کتن پیواجو حساب پرسینه. چالاکی فدای جبو شکاندره تجیتا لسر برابو پیکانین آزادی وی بو سلاف کرنا برخوادنا گریلا بو. دوی ورزانین چالاکی به ویره حیطه کرن و تیمی چه ببن. ده تفگر آمده راسیا فدایتیه به حواله زیلان را فرماسیونه که نو بدست خست. و جنو و هاتن آساندن و سالن پاشه دوام کرد. اف و گوهری طرز چالاکی هری رادیکال و هری بینگهین آگریلا. اگر تفگره که ملیتان و هات بغاوا کرن به مجی و دلیل خواه ببون فدایی نپیکانه او تفگر وره تصفیه کرن. لسر باندورا چالاکی و استخبارات لوازه دولت ترکشی سوزان چولک و هاگود. وزارت کار هندور و برپرسیارین استخبارات حتی فرمانداری ما داخوینی ندا ناو هفرین من نکاری بون تثبیت بکن. نقاشین فهمکنه چالاکی انقره و انجام نوی هم لترکی و هم لجهانی دنگ ودا. درباره شر حماس و اسرائیل دیجی سوزان چولک و نرخانده کرد. رشلات ناوین و جهان جنوبت دیزاین کرد. اف پیواجو برنگی کی کاوتیک دودومه. گلک هست به پراگماتیک نزدیکی و پیواجو دبن. دوی امجی فهم بکن و جنیز و بشوپینن. دوزا بماف آگل فلسطینی و دوزا بماف آگل کرد ناین نخوماندن. هزین هگمان جبو برجواندین خو گل فلسطینی جنان و زاروکان دیکن قربان. امجاره کدن دبینن. راستی تنه برواجی کرن. اردوغان حول ده جوه روشه سوده بگیره. وکی که دشار اوکراین ده کرده خوازه دشار اسرائیل
و حماس ده جی سوده بکره دوی هزین دموکراتیک جن جوان و هزین لدیجی سیستم ببندنگ وجدان مروفاهی و جوه به احلاقی ره ببیجن بسه دوی کتیا چارنوسا گل فلسطین و کرد یکیتیا ایشاوان هیزرتر تکوشناوان هفپار بکه دوی پیواجی و جوه روشوندجی دوی لسر بنگه پارادیگما نتوی دموکراتیک اتفاق کرد و عرب وکت اتفاق که استراتژیک پیش بکه بلن برای خواب بدن باشوی کردستان چالاکوان قراردادی گوتن دویل دیجی داگیرکری دولت ترک چالاکین مزن وارن کردن دولت ترک به دجواری ایریشی کردستان دیگه نخواستم روجاوای کردستان خلک قراردادی لدیجی ایریشان و بدنگی حکومت باشوی کردستان ناراضی بو نشان داد کاری او بردومان و کشتنوبرین کیستا اردوغان و رجمکی لهرمی کردستان و لامو پارسکان لروشالات و روشای کردستان لباکور دیکات دگرت و بسن هوکاریک یکیک لوانا هوکاری سی خروج جاسوسی کردن بسر کادر و چالاکوانان و اوانی که لباشور دجین که هاوکارن بوان دوم هوکاری نیو دولتیه که پشتیان لئیمه کردو زیاتر پیشگیری اردوغان و تیرۆ دەکەن هەرێمی کوردستان کە بێدەنجیاڵ بژارتووە مرتەزیقەن زیاتر ئەوانە پابەندن بە بوونی ئەردۆگانەوە کە بۆیە هاوکارن بۆ ئەوەی خاکی خۆمان باشووری کوردستاندا ژیر بکرێت و هاوکارن بۆ جاسوسیکردن بەسەر گەریلا و بەسەر شەڕبان و بۆ مانەوەی خۆیان زیاتر ئەو هاوکاریە ئەنجام بدەن پێویستە لەسەر هەموو لایەک لەسەر ڕۆشنبیران لەسەر گەنجان لەسەر چالاکوانان کە گڕوتینێکی زیاتر بدەن بە ناڕەزایی و خۆپیشاندانی جۆرا و جۆر و ئیهانەکردنی ئەو کارە تیرۆریستیان کاری ئەو دەستکرانەوە یعنی بەتەواوەتی کار ئاسانی بۆ کراوە ئەوەندەی دوژمن لەسەر خاچی ئێمە ئازادە خۆمان ئەو ئازادیێمان نییە کاری لەسەر دەکرێت ئیشی بۆ دەکرێت دەستگای سێخوڕی دروست دەکرێت ناوەندی بۆ دەکرێتەوە کار ئاسانی بۆ دەکرێت ڕێگەی پێ دەدرێت ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ بێ هەڵوێستی زیاتر لایەنە سیاسەکانی باشوور داواکاری منەوەیە داوا لەگەلی باشتر بەگشتی دەکەم هەڵوێستیان هەبێت لە بەرامبەر ئەو لشکر کێشی و داگیرکاری دەوڵەتانی داگیرکرد بە تایبەت دەوڵەتی تورکیای فاشیست تاجی کوردوای لێ هاتووە هیچ کاتێک هەز بە ئەمینی ژیانی خۆی نەکات هەمیشە شەوانە بەدەنجی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بەدەنجی تیارەکانی داگیرکەران خەبەرمان دەبێتەوە یعنی تش و دڵە ڕاوکێکی زۆری دروست کردووە لەسەر هاوڵات گەلی کورد بەگشتی لە بەرامبەر ئەو لشکر و داگیرکاریانەی دەوڵەتی فاشیستی تورک بێتە سەرخەت و هەڵوێست بنوێنێت ولی پارێزەرە ئارمیتا دبن چاوان داهاتێ ئیشکەنجەکردن ئارمیتا گراوەند 16 ساڵی ji Kermanşana Rojhilatê Kurdistanê yekê cudmeyê bi hinceta serêxwaneyê girtiye ji alê polîsên Ehlaqê ve li Tehranê hate binçavkirin û işkence zêde lê hate kirin armîta roja 28 cudmeyê li nexweşxaneyekî li Tehranê jiyana xwe ji dest da cenazê wê heman rojê li Guristana Beheştî Zaraya li Tehranê dibin durpêça dewleta Îranê de hate veşartin di merasîmê de gelek kes hate miçav Parêzero Mavparêz Nesrîn Studeh ku parêzera armîta bû di nav binçavkiriyan de bû. Hevserê parêzer Nesrîn da zanîn ku di dema binçavkirinê de işkence lê kirine. Nesrîn Studeh 6 salî sala 2012 xelata mafê mirovan a Sakharovê girt. Dîtin salên dawî jî gelek caran hate girtin. Komelgeha jinên azad a Rojhilatê Kurdistanê kêjarê bi daxuyanekê ban kir ku tu kes li hemberî rejima baveksalar a Îranê bêdeng nemîne. Kêjarê got şêstxistina armîta bi hema şêwê jina emînî û hemû şehîdên serhildana jin jiyan azadî bêhêzî û lewaziya rejima Îranê nîşan dide. Heta ku dawî li rejima zordariya Îranê were anîn berxwedan dewam bike. Hejmara nûya xwebûnê bi dirûjma Konfederalizma Demokratîk hate veşandin. Rojnama xwebûnê di jimara 222 de bi manşeta çareserî ji bo şerê İsraîl û Hamasê Konfederalizma Demokratîkê balê dikişine ser çareseriyê. Nivîskarên rojnamê Adar Gulan Felemez Ulu di nivîsên xwe de îşaret bi nirxandinên rêber apûyên li ser şerê li Rojhilata Navîn û Konfederalizma Demokratîk dikin. Rojname di rûpela hevpeyvînê de cih daye nirxandinên hevserokê HDP Tuncer Bakırhan. Tuncer Bakırhan balkışan ser tecrütê û vê nirxandinê kir. Tecrüta ku îro tê meşandin ji ber giringî û rola birêz
عبدالله öcalan او مخاطب çareserkirina keşeya Kurdana jibili hevdîtin çareserî müzakere Türkiye din li pêşiya Tirkiyenîne hemû rêyên din krizin qeyran hilweşîn û kambaxîne bê Abdullah Öcalan tu hêz nikare Tirkiye ji rewşa îro derxîne di pêvajoya çareseriyê de me hemûyan dît têkuşinekê azad wekef û demokratîk dikare ava bibe ev ne xeyal e lê desthilatê pêvajoya çareserî ji holê rakir ji ber ku desthilatê çareserî ji bo hebûn û desthilatdariya xwe wekî tehlûke dît ji bo serweriya xwe civak avêt nava êgir Tirkiye ber bi hilweşînê vebir bi salan tecrîta giran li îmralê li ser Abdullah Öcalan dimeşinin tecrît ji wir jî belavê Tirkiye bû niha herkes dibin tecrîtê de ye heta tecrît ketiye hunûrê malê xwebûnê Bubuniya yekê mijdarê Roja Kobanê a cîhanê jî dosyayek amade kiriye. Di ropela Kirmançikî de jî rojname cih dide analîza nivîskar Xidû Kokim. Gudarên Milîsên Şehîd Berîtan li Amedê çalakî li darxistin. Çalakiya Milîsên Şehîd Berîtan 24 Cutmê li Amedê li navçeya Bismilê pêk hat. Milîsên Gülnaz Karataş Berîtan hêvî ên girêdayê tevgera şoreşa yekbûyî a gelan bi boneya şehadeta wê û salvegera wê pêk hat. Tevgera şoreşgerên yekbûyî di daxuyaniyê derbarê çalakî de wiha got. Şeva 24 Cutmê milîsên me li Amedê li dijî ofîsa toprak mahsullerî çalakiyê sabotajê kir. Di çalakî de ofîs bû xwelî milîsên me bi serketê ji qadê vekişan. Tevgera şoreşgerên yekbûyî bi berdewamî wiha got. Êrişên li ser karker û ketkaran, zexta giran a li girtîgehan. Tarîtiya tecrîtê a ku bênav berdewam dike. Bombabaranên li ser Başûr û Rojava û suîkast ji bo hilweşandina vê dîktatûriya faşîst biryardariya mehîn xurtir dike. Dewleta faşîst bi her êrişa xwe hêrsa gelê me zêdetir dike û sedemên xwe yên hilweşînê zêdetir dike. Endamên HDP Naif Bulga û Mazlum Kaya hatin girtin guhdarên hêja Naif Bulga û endamê Meclisa Partiyê Mazlum Kaya ji endamê Meclisa Ciwan a Partiya Wekevî û Demokrasiyê bûn. Her du duh li Mêrsînê hatin miçavkirin piştî îfadeya li navenda polîsan sewqê adlî hatin kirin. Naif Bulga bi henceta parvekirên li ser medya dijîtal Mazlum Kaya jî bi henceta endamê rêxistnêya hatin girtin. Melemna ji berê xwe bidin şerê navbera İsrail û Hemasê. İsrailê carekê din baregehên li derayê kirin hedef. Şerê di navbera İsrail Hemasê de ji heftê Cutmê ve bi hemû dijwariya xwe dewam dike. Navenda çavdêrê mafê mirovan a Sûrî Suhur ragand ku saet derdûra yekê sihan piştî nîvê şevê balafirên şer ên İsrailê baregeh û depoyên leşkerî li derdûra bajirê Newayê li Rojavayê derayê kirine hedef. Hate ragandin ji ber êrîşan dengê teqînên mezin hatiye bîstin tê gotin ku dencema êrîşan dewindahiyên canî çêbûne. Sûrê dazanî ku vê berbangê ji herêma Tilcimûya leşkeriya li Rojavayê bajirê Newa ve êrîş bi ser Culanê de hatê kirin û li ser wê yekê İsrailê herêm tûbaran kiriye. İsrailê piştî şeva 25 Cutmê jî depoyên çekan in li tabora radar a li derdora bajirokê Qerfa Lîwa Dazan a li herêma İzreya Bakurê darê bomba kiribû di encamê de jî çar de leşkerên Şamê ku çar ciwan efser bûn hatibûn kuştin hev jî birîndar bûbûn. Li gorî agahiyên Komîteya Parastina Rojnamavana jî ji heftê Cutmê ve di şerê navbera İsrail û Hemasê de 29 rojnamavan hatine kuştin. 24 wan Filistînî ne yek jî Lubnanî ye. Yek ji rojnamavanan dua şerafak ku 26 Cutmê li Gazê de êrişa İsrailê de